Ahimsibwe Dan Bahamire ajwekire komishona w'amashomero g'abanyakaturiki mu district ya Rukungiri aha mukoro gw'okurundana sente ahari Kazindiro Primary School kushango mugombora ya Bugangari. Minister Muhwezi yashobora ko hariho muzogo yo gukura ogukufureza abana bakiri bato ngo bazire bakatunga sente okurwo mu njugano. Turiye tubasirikira abana abashomeri babasirikira abana bahurire mukume aba bana ngo kuba abashomesa barabasirikira mubarebere twireze ubu yo gushanga abazire bakwatagana n'abasigazi babahingira abana bacyari bato. So tujye dushaka abazire generally na Jimboys nashaka abazire kugira ngo icumi bituza mu nicirwa mbere ngo bana mwabakuka mereka abana bashomeye. Minister Muhwezi agacire yasima abazire abo kundi shomero bakaruhunduza kandi aho yabe hananziriza ngo bagume bakwatira hishomero ahabo kushanga government omwene teganisubwamo Kokere ko mwana abeho better in terms of education sigari tikanya n'umuntu urugero n'umwana wabona abone nyote ateganisa navugana umwana muto imyaka 18 20 icyo mwana nakora hansi Begambaje Julius Kato Alfred abari kuri shomereri bagizire ngo bwahati ebyimbe byo mu mberambi ekiberetire batekaho fundraising age bakujyo kurundana sente zo kunduza ishomero nyuma yo kureba rimazoro bwinji yani yetago kunduzubwa hamwe no kumarira ratini yitu imiryango itanu yabojo myaka yanshanze tukwegera ibyo biri kubaza gyo mu Kigezi yone district Kabare Kisoro Kungiri akana ada district ziri konka as time went on shoma tujya manirira kanye mpora structures tizibonire kandi twabendwana ngo tuzirinovating esente ziri kwingana miliyoni mushanju ishaho za simita 5 zo zurundinwe okunduza ishomero rya Kazindiro Primary School na mnonge bina umugombora ya Bugangari mu district ya Rukungiri. Makora gagasha kwa Ronald Kabanza abo Sky Television agenshonga mu Rukungiri.